Kabla hatujaanza fundisho letu, tuombe Mungu. Bwana Mungu muumba, tunakualika katika somo hili ambalo linaelekea hasa vijana, uweze kusimamia vijana wetu, wabariki Kristo na kuwasimamia katika ujana wao kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Mpendwa, leo tunakuwa na somo ambalo linaenda kuzungumzia kuhusu vijana. Vitu tatu vinavyoweza kuharibu maisha ya vijana. Taenda kutazama kwamba hakuna yule katika maisha yule ambaye anafurahi kwamba maisha yake yaharibike. Na miongoni mwa wale ambao wanatamani maisha yao yaboreke zaidi sana ni vijana. Natambua kwamba mpendwa, hatua hii, etape hii ya ujana ni hatua ambamo unaweza kuchora maisha yako. Unaweza kutengeneza maisha yako, kwa sababu yale unayoyaishi katika ujana wako ni yale maisha yako ya baadaye. Kumekuwa vijana wengi ambao wamezarau ujana wao. Kumekuwa vijana wengi ambao hawaheshimishe ujana wao. Kwa hivyo utaenda kuona kwamba kumekuwa vitu vingi ambavyo vimeharibu maisha ya vijana leo. Na katika vitu vingi hivyo, napenda nizungumzie vitu vitatu tu. Pendwa, usisahau kusubscribe kwenye konde yetu, usisahau kucomment na usisahau kuponyeza hapo panapokuwa kengele, ili uwe unabarikiwa na mafundisho yetu. Kitu cha kwanza ambacho kimeendelea kikionekana kwamba kinaharibu maisha ya vijana wengi leo ni jambo ambalo ni marafiki wabaya. Vijana wengi leo hawajui namna ya kutofautisha wale walio marafiki wabaya na walio marafiki wazuri. Na ndiyo maana siku baada ya siku utaenda kuona kwamba vijana, kuliko maisha yao yaboreke, yameenda yakiharibika. Kumbuka kwamba kwenye Biblia, kitabu takatifu, unapoenda kusoma kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura yake ni ya 15. Unapoenda soma mstari wa 33, neno la Mungu linasomeka hivi: hamjui ya kwamba marafiki wabaya wanaharibu tabia? Mpendwa, utambue kwamba marafiki wabaya, hata Biblia yenyewe imehakikisha kwamba wanaharibu tabia. Kitu cha kwanza ambacho unaweza kuzingatia, mpendwa msikilizaji, rafiki kijana, tajifunze na kutambua jinsi gani utaweza kuchagua rafiki wale ambao wanaweza kukuelekeza kunako maisha mazuri, kunako malengo yako. Usiwe marafiki wale ambao watakurudisha nyuma katika malengo yako. Kitu cha pili ambacho unaweza kuzingatia, kijana mwenzangu, katika ujana wako, ili ujana wako usiwe ujana wenye kuharibika, ulevi na matumizi ya dawa za kulevya. Jambo hili limenasa vijana wengi leo. Vijana ambao wametumia dawa za kulevya, vijana ambao wametumia pombe, vijana ambao wametumia bangi. Na hii utaenda kuona kijana ambaye ni mdogo, kwa sababu ya kutumia madawa za kulevya, ameenda anaonekana kana kwamba hata amezeeka kushinda wazazi wake. Kwa hivi kijana mwenzangu, ujue kwamba unapoingilia maisha ya pombe, unapoingilia maisha ya bangi, maisha ya kuvuta, tambua kwamba mambo yale ni miongoni mwa yale ambayo yanaendelea yakirudisha ujana wako nyuma. Vinaweza kuharibu afya yako. Tambua kwamba hata pombe, ulevi unaweza kuharibu afya yako, unaweza kuharibu masomo. Na huu unapoingilia hali ya kunywa pombe, inaweza hata kuharibu kazi yako katika maisha yako, na inaweza kuharibu mahusiano yako na maisha yako ya baadaye. Napenda kwenda kusoma nawe kwenye kitabu kile cha Mithali. Naposoma katika kitabu cha Mithali, sura yake ni ya 20, mstari wa kwanza, neno la Mungu linasomeka hivi: vinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Neno la Bwana. Pendwa, unapoingilia maisha ya kunywa pombe, Biblia inasema kwamba hudhihaki, kileo huleta ugomvi. Wale ambao wameingilia maisha ya pombe wanapokuwa vijana ni wale ambao wanakuwa wagomvi, ambao wanaleta vita katika jamaa,
ambao wanaleta vita katika vikundi, tambua kwamba kijana mwenzangu, hili ni jambo la pili ambalo unapotambua, unapoingilia katika ujana wako, maisha yako yanaharibika. Kitu cha tatu ambacho unaweza kuzingatia katika ujana wako, ili ujana wako uwe ujana unaovutia na ujana ambao unakuwa wenye furaha, mahusiano ya kimapenzi yasiyo na mipaka. Vijana wengi leo wameingilia mahusiano ya kimapenzi yasiyo na mipaka. Anapenda huyu, anapenda yule, anapenda yule, na baadaye anapenda maisha yake yaboreke. Kijana, unadanganyika unapoingilia maisha ya kupenda yule na yule. Tambua kwamba ni maisha yako ambayo unaendelea ukiharibu katika kuwepo kwako. Yanaweza kumfanya mtu kijana apoteze mwelekeo. Tambua kwamba unapoingilia maisha ya kupenda kabla muda haujafika, unapoteza mwelekeo wako, unapoteza malengo yako. Na kwa hii kunakuwa wengine hata ambao wameacha shule kwa sababu ya kuingilia kimapenzi, kupenda huyu na yule. Wengine hata shule wameacha katika maisha yao, na wanaweza kuingia hata katika maamuzi yenye madhara. Pendwa, tatambua kwamba leo vijana wengi ambao wameingilia kudanganya wasichana wanahatarisha maisha yao na wanafupisha maisha yao kwa sababu hawana malengo. Unapoenda soma kwenye kile kitabu cha Wimbo Ulio Bora, sura yake ni ya 8 mstari wa 4, neno la Mungu linasema kwamba msiamshe upendo kabla ya wakati wake. Pendwa, usiamshe upendo, ne veuillez pas l'amour kabla wakati wake haujafika. Na Biblia inaenda kusema kwenye kile kitabu ambacho kinasema kwamba kila kitu kina wakati wake. Mhubiri sura yake ni ya 3 mstari wa 1. Kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kukomaa, kuna wakati wa kupenda, kuna wakati wa kulunga. Lazima utambue katika kuwepo kwako kwamba kila kitu kina wakati wake. Pendwa, na wewe penda ni kuzungumzie historia ya msichana mmoja pamoja na kijana mmoja, wale ambao waliingilia katika maisha ya kupendana na kabla muda haujafika. Kijana yule anaitwa Bill na mwanamke yule msichana anaitwa Nina. Bill alimpenda Nina sana, na katika kumpenda kwake, Nina alikuwa bado angali msichana mdogo, alikuwa nyumbani kwao, na ilibidi sasa kijana Bill aoneshe kwamba namna jinsi anampenda yule msichana. Akachukua $20 kwa ajili ya kumpenda yule mwanamke. Akasema, mwanamke, nimekupenda sana Nina, nimekupenda sana, umenigota sana katika maisha yangu, napenda uwe rafiki yangu, nakupa $20 hii ikusaidie katika mahitaji yako. Lakini msichana yule, kwa sababu alijua familia ya yule kijana Bill kwamba hawana uwezo wowote, msichana akachukua $20 na kuipelekea mama mzazi wa yule kijana. Mama alishukuru, mama aliombea msichana baraka, kwa sababu hakujua kwamba ni kijana wake ambaye amempa yule msichana pesa hizo. Sijui kama wasichana wetu wa leo mnafikia kiwango kile cha yule msichana Nina. Kijana anapokupa pesa unazipeleka wapi? Kijana anapokupa pesa unazitumia namna gani? Kitu cha tatu ambacho tunaendelea kuonesha kwamba kinaharibisha maisha ya vijana wengi leo ni mahusiano ya kimapenzi yasiyo na mipaka. Pendwa mtazamaji, kijana mwenzangu, napenda uweze kuwa miongoni mwa wale ambao watazingatia mambo haya matatu ili maisha yako yawe mazuri. Na ikiwa mpendwa, umebarikiwa na somo la asubuhi ya leo, na kusihi kucomment, na kusihi kusubscribe, na kusihi kuponyeza hapo panapokuwa pengele, ili usije ukapoteza mafundisho ya kesho. Mungu awe nawe na kukubariki kijana mwenzangu katika kuwepo kwako, kwa jina la Yesu Kristo, amina.